Topini ladak nili kedo ke ladak 26 luar baguri diplu solo asi dak diplu so baptist church atum bangke hadak church hema bangke alang litum ke gerja do chalo kasi ala tum hadak adim macatai kom hek pala joksi alang tum nang ladak si kadu ko bidun tami elong adim hidia josi alang tum ke ancholo asala bangso puthak ni ithi da kari dunji ba nang tin da phara paklang ko nang le tum nang langan ade lake diplu so baptist church pe no de Kuplo aki migo punta Christmas. Enjoy. Apa kita chat ni ke? Di. Kucitang ang kubang tamu di. Kan kumati kucitang terang ma. Hem ke terang setang. Dan kucitang kami membeli anak ang kucitang kan. Kumati ke nang nilang ma. Malu pun kucitang ma. Yang kita lakukan. चलो lật ke ho lấy bọt bột cho đấy cho nó ngon đi được ông Ron. Jo. Kecing pu. Atu bu mak ta ceng biat po jo. Ceu je pinang pas on cupu. Ya. Wakat han ting la. Ta cupu ni lang hi. Chalo. Jadi yang kayak masuk otak. Tuh, lapu dah kroy ni ke. Singgi mebing le. Làm đi.
Ada pi too big. चलो thôi nó bắt lên mình đây nhớ cái chỗ Đây đó là bơ, phá bọc ạ. cái nó cái chỗ đó luôn mấy năm hiểu cho mấy pen rồi bari thap 150 kgผักออกไปแล้วเป็นแกระบอกออกไป10 kg 어그랑 현지 뭐. Chơi tàu, chụp cái đà là chỗ. 거라다 타이 타고. Dia sebelah kanan lagi. Nó pulang thôi. có ăn thịt nó hình nệt đưa lên Nó cuma sepuk ya. Nó cuma sepuk. Pulang kamu ya. Anak tu orang mah. siap dulu lah mungkin makan aku sini lah sini Oh, lingkaran ah. Hả? Oh, lingkaran ah. Thì ní đừng để cả ní. Trên đây mà nó cái đủ mà để ở đây. Đủ. Bas ăn. Chưa ăn. Là bạn ơi. Con đó rồi. Cho mấy vị rồi. Cho mấy vị mà. Cái năng số polo bro. Cái năng polo bro. Sao nó? Oh. Sao nó? Cho mấy. Oh. Pastor trong family ăn bao giờ? hơi cái lang là sao? Acha. Có số là pastor. Ada việc klaim mi phone bo. mẹ phun ek đó nó nằm hiểu cho mẹ pen chun long pen chỉ rung chơi cái đó cái anh ta mẹ chọc lên pen mandoli là don kia ra pliera ta mẹ phun mẹ pen sih ini dan jaring kora pola Yesus Kristus hang thek ani the ban talon no pemela Có mà bang phụ pasti anam lam cái chụp. ana malam gini tum hala chondro sing ada mandoli si ek pastor Là số 25 Christmas cái talon along. Có mà nè bang Okan kasi chak la sana duma. do ala ni tuma sulo ala korte rupon rong hat lang di suri krethoma along hong nam dun del apen pi eng khan lin ki kebra po ando Cái này tum là
Karbeng long tuh konsil ahin penta opinion son keron pondo cake punon ba poisa punon cake ta do la pen gift ta poisa do la recharge tok bi la em he la tenang pidu la pen hala cm ta me tu liram rong hang ta cake nang bang ko ana bang pu dolon te pini kacetong ton long ni jitong ke paru ton bag dui la ka do we la kristo ban ko ta lang tum ta la don ra puria dum ta bang he ke phat tu ban ke cho tha đi như cháu rồi mấy con đi tradisional phan thì họ nút tin phan đặc biệt pon đấy Happy Merry Christmas. Happy Merry là cái Karbeng long TV này nên sẽ long siu lo Happy Merry Christmas. có sao nó ốc chỗ đặc lắm mà Pikor lock lagi. Hari pikor rek loh. Hari ini tang omat. Santa Hai. Aklar Rupso là siu tụi mà family đó Alisa cái chỗ mình thấy được rồi Alisa men kìa theo tụi family được cái À, nó phiền hợp với chuyện đó. chút mà chút này là cái cho chị tông du bún năng lang thạc có ăn bên chết không cho tông du Cái phải lô ra rình thang nó bổ. tăng cái lang mà Tiga. Oleh sama traci. Kamera nali lu. Lang mah. udah mandikin hala dipon lah nih ini panta abaki bibi halo oke cuy misen bo leo là ta men tu tanali rong ni Tanya trian. 20 ni mah kosong lo dak pini ke Christmas bang ke dom pik mah Lang biết biết. nali tum ta family le yo solo ni oke cho đó chết lắm mà mặt đi Cái đó chứ. có sao đâu thì cái này là đi ini lah kadang kami nang itu mahanang paklang lap lo lah sedak baptis amondeli itu mabangke dak di pluso baptis amondeli NKB itu mabangke lah dak tilong si ancol lah kadang kami yang tuhan paklang lo si pini lah alang itu kicu kejuran program lah pena mau pasal pantar julo kadang kita nang itu mau paklang tanah lo sih kardom deh